Seolah-olah gasken gaspul jerak lebaran. Tekincuin ada ngeglowing terus lebaran gasken gaspul lewat laut. Pokok sampai Timu Ai ngene pabeko anak Bengkawe cuman Timu Ai. Bagus bawa. KPR mantap, padahal baru ngadu tasi nanti apalagi aslinya. Balik sini nama balik. Biar angin. Bapak.
Dia sekadar gitu. Bahan-bahan. Ini sih kak. Người ta thì bố rộng lẻ. Mantap. Satu udah finish di clear nih, kelihatan beda. Agak glowing, mengkilau, berkilau. Beda. Masya Allah. Tapi gaskan, walaupun mendung-mendung tetap dibikin motifnya, logo, terus clear terakhir ada yang plastik. Mantap. Dari dua nih, tinggal 2 TPA nih. Ôi,
Panik ben gue. Panik ben gue. Panik ben gue. Panik ben gue. Jam-jam rawan ini tiane kacau lompok tengah. Nih ngeluh ane burun disuruh ngamplas ke dia kacau lompok tengah malah kena pas nih beraya lah fokus lapu jangger le lombok ya anu nih beraya nih iya nih sing ngamplas nih fokus lapu jangger ara WA nih le WA anu le HP. Forget what they doing, keep on